Slijedi predavanje koje nas poziva da zastanemo i pogledamo ne prema van, nego prema unutra. U svijetu u kojem često nosimo različite uloge i maske, kako pronaći ono što je autentično u nama? Kako voditi druge, ako prvo ne znamo tko smo mi sami? Na ta pitanja odgovorit će nam Alen Žepec, transformacijski coach, poduzetnik i autor, čovjek koji je iza sebe ostavio upravljačku funkciju kako bi se posvetio onome što doista jest. Tema njegova predavanja je otkrivanje vlastite autentičnosti. Lijepo vas molim, pozdravimo Alena Žepca. Čujemo se. I posljednji put još danas podsjećam vas na Slido aplikaciju i na pitanja. Evo prvo s moje strane, tvrtko, nakon ovog cijelog dana jedno što mogu, mi smo komentirali sad to za vrijeme ručka i pauze, kakva je ovo prekrasna energija ljudi ovdje. To je čista ljubav. Ono, divno. Evo, mi hodamo po tim konferencijama, ali ovo je neponovljivo. Hvala puno. A sad što se tiče teme, za razliku od Marijane, ja sam odabrao svoju temu. I onda sam stvarno išao onako uložiti energije u to. Pripremio sam 3 različite varijante predavanja na ovu temu. I jedna je bila vezana uz, čitam trenutno knjigu o životu Svetog Franje Asiškog, pa sam to. Pa onda je druga varijanta bila nešto vezano uz mog tatu. Pa je treća varijanta bila nešto vezano uz moje neke životna iskustva i tako. Onda smo bili na putovanju u našem kamperu, pa sam spomenki svoje supruzi išao ispričati sve 3 varijante. I ženska veli, a gle Alan, nisi ti baš neki ekspert za svece, znaš. Tako da to ti ne bi preporučila, ne? A onda ovo za tatu, pa mislim prekrasno je, lijepo, ali šta će ljudi imat od te prekrasne priče. A ovo su ta tvoja iskustva, ajde, to bi možda moglo proći. I dobro, vratimo se mi u Zagreb. Ja imam kao sat vremena sa jednom ženom, zove se Dijana Zorić, koja me priprema, pomaže mi ovako kao moj coach trener u ovim predavanjima. I sad ja složim jedan hibrid između dvije. I mislim si, sad ću ja to Dijani izverglat, ona će reći, Žepec, ovo je špica, vratit ću se spomenki natrag, reći, vidiš. I stvarno ja to sad kažem tamo, tu hibridnu varijantu, i ona veli, Alan, evo, baš lijepe priče, tu to, fino si ti to složio, ali ja blage veze nemam šta je za tebe autentičnost. A imaš temu autentičnosti. I onda je došla frustracija, pa sam se malo naljutio, pa je ona osjetila da sam se ja naljutio. Uglavnom, razišli smo se u jednoj čudnoj energiji, izašao sam van. Autentično, da, čudna energija. I onda se probudilo u meni nešto što se u logoterapiji zove prkosna moć duha, jel tako? I ona, ajde, Žepec, šta je za tebe autentičnost? Daj odgovor. I svi su mi govorili, ok, daj, trebaš dati 5 nekih osobina, buleta, ne? Daj ljudima model, šta je autentičnost, da mogu s tim otići nekamo. Ljudi vole te. I nikako nije išlo. I onda u jednom trenutku, bam. Znate koji je odgovor? Je da modela nema. Nema ga.
Svi ste vi ovdje, uključujući i mene, svi smo mi u ovom trenutku našeg života 100% autentični. Ja sam se razmišljao o primjerima ili pitanjima koje sam dobivao kasnije i između ostalog od Spomice, gdje mi je izazivala moju ovu tezu i možda, znate, neki su možda danas od vas ovdje došli sa nečim što možemo zvati onako maska ljubaznosti. Dobro? I onak su ljubazni, smješkaju se, razgovaraju, ali iznutra su možda tužni ili frustrirani ili nesigurni. I postoje ta dva svijeta. I ta maska ljubaznosti je 100% autentična maska ljubaznosti. Kao što je i ovo unutra. Ti osjećaji tuge i frustracije i nesigurnosti 100% autentični osjećaji. Ili su možda neki od vas ovdje došli kao, baš se danas nekako osjećaju ekstrovertirano i baš bi razgovarali sa svima ovdje tu. I to je 100% autentično. A možda su neki drugi, ko što je ovaj predivan trener i predivan čovjek tu rekao, introverti. I došli bi ovdje, poslušali bi ovo predavanje, ali najradije bi onda nekako malo sa strane i ne bi sad razgovarali sa puno. I to je 100% autentično. Tako da je na kraju zapravo osnovni put, jedini put koji imamo je da on se krije u paradoksu, da s jedne strane prihvatimo u punom smislu onu autentičnu verziju sebe koja je sada i istovremeno se otvorimo, aktivno otvorimo svim verzijama autentičnim sebe koji će tek doći. A kako ćemo znati da smo na tom pravom putu je po razini unutrašnjeg mira koji imamo u sebe. Ili nemira. I kad gledate ovaj slajd ovdje tu, naša autentičnost se mijenja. Mi smo na ovaj svijet ovdje došli odavde, iz ničega, kao što je ovaj tu slajd, iz bijeline, iz energije, iz ništavila. I onda u jednom trenutku vidite ovu crnu točku. To je taj naš, možda minuta nakon što smo izašli iz majke i došli na ovaj svijet. I došli smo u onoj našoj izvornoj, autentičnoj verziji sebe kad smo se pojavili. Vrlo jednostavne verzije sebe. I onda, recimo da je ovaj krug, tu imamo 5 godina. I tu smo već usvojili one osnovne crte. Počeli smo se oblikovati. Osnovne crte, osnovne obrasce, najčešće najbližih ljudi s kojima smo bili. Tu se naš ego počeo formirati. I onda, 10 godina, krenuli smo u školu. Sad imamo u školi neko okruženje koje nas dalje oblikuje. Pa evo nas tu 15 godina. Mnogi od vas su ovdje roditelji. Bilo je prekrasno ovo predavanje o roditeljstvu. 15 godina, lupanje vratima, zatvaranje, ne pričanje, ali onako izgradnja i dalje sebe. I tako idemo dalje u život. 20, 25, 30. I negdje kroz godine u toj fazi života
gradimo neku svoju materijalnu sigurnost. Gradimo reputaciju. Izgrađujemo uloge. Pa imamo ulogu odjedanputa roditelja, ulogu poslovnog čovjeka, ulogu donatora u udruzi ili ulogu konzultanta sada po novome, Mladenka, ne? Dobro, više nije novo, jel tako? Već traje neko vrijeme. Uglavnom se te uloge mijenjaju. Ili već smo tamo, godine idu, širimo socijalnu mrežu. Onako raste nam, evo ovo je jedna socijalna mreža u kojoj smo. Upoznajemo nove i nove ljude. I nekako ta kompleksnost života raste. I možemo cijeli život, ima jedan psiholog koji se zove Jung, i on je podijelio život na vjerojatno ste mnogi od vas čuli, na prvu i drugu fazu života. I to je ono što se događalo, nekako nas gura u toj prvoj fazi života, da imamo sve kompleksnije i kompleksnije i kompleksnije elemente samoga sebe. Kaže da je ego zapravo naš socijalni konstrukt. I mi oblikujemo naš socijalni konstrukt u toj našoj prvoj fazi života. I onda krene druga faza života. Inače je to negdje 40. kažu da je između prve i druge. Tu, negdje između 40. i 50. I kako život ide dalje zapravo, sad smo, ja sam u 54. pa onako proživljavam to. Zapravo iz one kompleksnosti idemo u jednostavnost. I suštinski zapravo imamo dva puta nakon te 40. 50. Imamo jedan put gdje ćemo reći, ja sam takav. Evo sad sam u 40. ili 50. ovo sam ja. Ne mogu se više mijenjati. I de facto taj put je put u nešto što možemo zvati istost. I jedan dio ljudi odabere taj put, najčešće nesvjesno. Ali taj put ide u sve veću rigidnost, čuvajući tu ideju autentičnosti. To sam ja. Ali drugi put je put zapravo fleksibilnosti. Ako je ovaj prvi put put tvrdoće, ovaj drugi put je put mekoće. Gdje postajemo sve mekši i sve jednostavniji. I možda one socijalne mreže koje sam govorio, pa smo i radili na kvantiteti broja odnosa i ljudi, sad zapravo radimo na kvaliteti i smanjujemo broj ljudi. Materijalna ona sigurnost koju smo gradili sad nas počinje opterećivati, pa čak i onako mičemo neke stvari, ali nije nam više toliko bitna. Reputacija, ne brinemo više toliko o njoj. Neke uloge koje smo imali, možda su nam roditelji otišli, pa ona uloga koju smo imali sina ili kćeri, nema više tih uloga. Ili nama su djeca sva velika i otišla su od doma prošle godine sada, spomenka, već je godinu dana prošlo. Pa više nismo roditelji koji se aktivno doma brinu za svoju djecu, jer ta djeca imaju svoj život. I onda dalje, ako zaista smo otvoreni za te nove verzije sebe i učimo o sebi, negdje otkrivamo možda neke obrasce ili navike ili reakcije za koje shvatimo da nisu naši, da smo ih pokupili možda od svojih roditelja ili prijatelja, krugova u kojima smo se kretali i da nam više ne služe. Pa onda pustimo te obrasce i navike i težine možda koje smo godinama i godinama nosili. I onda sve više i više se zapravo približavamo onoj našoj izvornoj, autentičnoj
energiji s kojom smo došli na ovaj svijet. Sve dok i to ne ode. Tako da, na kraju, imam još 49 sekundi, Viktor Frankl je rekao, otac logoterapije, čovjek nije ono što jest, nego ono što odlučuje biti. Tako da vam svima ovdje želim, uključujući i mene i sebi, da prihvatimo sve verzije sebe, gdje god ona je, u ovom trenutku, sa svim što ona nosi. I istovremeno da oblikujemo sve te nove verzije koje nas tek čekaju. Sve do tog zadnjeg daha na ovoj prekrasnoj zemlji u kojoj živimo. Hvala lijepo. Hvala vam, Alane, što ste nas podsjetili da autentičnost nije nešto što se gradi, već nešto što se otkriva. Vaše riječi su bile poziv na iskrenost i prema sebi i prema drugima i poticaj da vodimo iz dubine, a ne iz forme. I zahvaljujemo vam na nadahnuću i hrabrosti da živite ono što govorite. Hvala a sada lijepo. imamo i nekoliko pitanja sudionika konferencije. Kako ostati autentičan i dosljedan svojim principima u svijetu koji konstantno nešto nameće? Kako se nositi s izazovima, strahovima koje taj korak nosi sa sobom? Pa prvi problem je ako se vežem za svoje vlastite principe. Jer problem zapravo je u vezivanju. Onog časa kad sam vezan za te principe, naravno cijelo vrijeme se svijet mijenja oko sebe. I principi koje sam sam imao prije 30 godina ili gospodin Bralić koji je imao prije 30 godina su različiti od onoga što su danas. Ono što je put zapravo je u odnosu spram principa, pa će biti u odnosu spram svijeta oko mene. I ako sam cijelo vrijeme negdje u prihvaćanju tih principa, oni su moji, i istovremeno u mekoći prema njima da oni sutra mogu biti drugačiji u odnosu na to što se promijeni unutra i u odnosu na to što se promijeni oko mene, onda će to ići lakše. Sve dok postoji procijep, to neće biti jednostavno. Neće biti. I nekad život jednostavno je paradoks. Sigurno svi vi ovdje imate situacije koje ne možete im dati smisao. Neko ko je prekrasna, divna duša ode prerano i pitate se pa zašto, i ne možete dati tome smisao. A opet s druge strane, jedino što mogu je, kak je ovdje isto bilo lijepo rečeno, je dat se u vjeru. Da to sve negdje je vođeno. A ovdje smo među ljudima koji vjeruju da je vođeno. I još jedno zanimljivo pitanje, što savjetujete današnjim mladim poduzetnicima? Koje su neke vaše početničke pogreške na koje biste ih upozorili? Pa savjetujem im da eksperimentiraju, da budu hrabri, da se usude, da kak je rekla, da si dozvole da veslaju gore, da plivaju uzvodno, protiv struje, bez obzira što svi nekako, najčešće će poduzetnik imati taj koji će vidjeti nešto što možda drugi ne vide, i da se ne obeshrabre na komentare, nego da jednostavno idu, istovremeno da se prilagođavaju cijelo vrijeme. Ima jedna stvar koju sam htio iskomentirati. Zaboravio sam, a jako je važna.
Mladenka, ti, kad sam rekao ono, da ćemo znat koliko smo negdje povezani i sa svojom autentičnošću i otvoreni istovremeno prema novim verzijama sebe, je prema nekom unutarnjem miru. Se sjećate one žene koje je Mladenka pokazala, one beskućnice? U kojem je miru ta žena sa sobom, bez obzira na životni kontekst u kojem se nalazi. Fascinantno. To je to. To je to za čime idemo i za čime težimo. I nadam se da ćemo svi do tamo doći kao što je ona došla. Nadam se. Hvala vam od srca i na odgovorima i na govoru.